Keblai Pibaro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat berkongsan mentah ke sini Shillong. Yo surok Shillong ke Meghalaya nong pedeng hadirin live post nem. Let Keblai UCM bat khat sanmut ki MDC ke seng DPP yo ulat CH Vijaya Shankar. Laar sini syong kelan mengor ke Samla KSU Hanigrims. But IT ke HFU but ke World View Impact di kamera kelas ha ke Sunrise Adventist School. But mentangin pa syaki Khubor bakang dunia. Hadirin live house nem tam la urlong ke Jymmang not jong ke Shillong Meghalaya nong pedeng ban yo e ke surok Shillong ke bajerong sanspa prapau mitar ban penyeso e ke blok A syaka blok C. Ke jinglut na ke benta ke ni ke surok ke lekot syaka sau point san kelur tingka. Uba lambok marbanyang sketri kini ke Shillong bat urang ba Shillong uba kit kupar kharsiying bat ke Shillong kedap de ke jing sngongo bat penpauru ke jing sngo kemen ya ke sorkar Jylla ke belepenyo ya ke tei ke surok ha ke jinglut ke ba sauklur san paulak tingka halor ke tei ke benta usketri jong ke Shillong uba lambok marbanyang lembat urang ba Shillong uba kit kupar kharsiying ringkat kinong syong Shillong ha ke arterik Jymmang Kilalet ban ai Keblai kerpang ya minister ke PWD wa preston tensong. Uba lambok marban yang loong ke Shillong ke leut man Khubor shikinong mi khmat ke Meghalaya halor ke jingdon kam ban yo ke surok ha kini ke Shillong. Kala kut no tang ha ke jing tho ha ke shithi bat ke jing kendo ke engineer kat ba kita ki kam kim sei so AA. Da ke jing tere shitom jong uba te bor pathau MDC ki kam penroi ha Meghalaya ke lasdang ban pau ha keleng ki jaka kumju hangni ha Meghalaya nong pedeng. Pau ke jing snungu ya i ba te bor lang pathau. Iba lalong MDC ha kutu Khubor. Nakaliam jong kador bar Shillong ngimla sem da pen pau ke jing snungu ya i ba te bor lang pathau. Namar dailing ba jong i Kidon kidong nikmat kibanging la dapat pensnow, nrai kumang laong kikot tang hake jing pensnow. Nrai hakapor ba iba tebor lang pathaw indong kum UMDC. Nakalian jong kador bar Shillong Meghalaya pedeng hadirin mga ba iram ba Shillong bangkat ke executive committee ke bathmai. Kabanging la dapat syunti ke tingka kam kidong penyat Shillong bathmai. Ngila syuntia ba ke tingka kam. Bakani kalong kawai naki kam saten po ka Shillong jungi. Ngila ikendo iba tebor pathaw sebarang UMDC ke Khubor ban mai Alam dapat Islam. Ila yalam yang ikum ki nong ke kam jong Shillong pada kendo iba kestuan. Bat dailing majong i kani kesurok kalong kum ne kum ke kalong. Kajing smongo ke bakrau kalong syai nabang ju MDC ingat ki khot jong keseng Samla seng ki bala ai shisha ya kajing yenok senyang dem ki ba klem na kan shoot ke Khubor kasi ki lalet na kawai ka sini syagawai bet kasni bangi khot ban ni kendo la kalong yai ba pathau la kalong yai ba prestun tensong la kalong syapo ki office serta ki bangi ni datam ki la long shisha ka ketika man ketika diang ki la itulun nang ni ba hadu kane ka kam ka ba ka kalong kumne ka jing snongo kalong ru ya ka executive committee jong kadar bar Shillong Meghalaya no pedeng ni pen pau ru ka jing snongo ka ba krau ya ki officer ki engineer ki staff jong ka PWD roads Shillong sen jong ki ha ka bai dei ba ni ka surok Daga kemat ke bapu sama ke yarap ini. Bat ni terpau ke jing snongo yake bat na ingat ba kenang la ban tui khamha ki bat ki benta ki kam ke chongki bat ingat ba na koi ke por shoi bat por kum ka dar bar Shillong Meghalaya nak deng ni nang don kam yake bat ni community ki kam ki babha kenong na ka benta jong ka dar bar Shillong Meghalaya nak deng te Uba Shembor lang renja CM ke KHADC ringkat khat sanmut ki dukhat ke seng VPP lalit ai Keblai ulat ke Jylla CH Vijaya Shankar ha ke sin beningkong hadin ke seng VPP kala shimya ke bor sensyar ha KHADC Kini ke jing let Keblai ulat ke long ban penpau ke jing buram bat jing sngongo ke jing kerku kerdo jong ulat ke isi bethamai ha ke jing elam jong ke seng Voice of the People Party ke belayo pura ya ke jing kersyan jong ki pai pa ban sensyar marway ha KHADC ha kini ke jing kendo ulat uba Shembor lang renja ula pentip syaulat bakaseng VPP ke legit uba Matthew Kenneth Makdo kum UMDC bersyusi haying darbar ke HDC. Ulat ula pediang ngobhai kini ke kinhun sensyar ha ke HDC. Empat yok Khubor ki ekimat balaya keren ha pedeng ki MDC ke seng VPP bat ulat ha kini ke jingya kendu jongki.
keduk jungi yo gubernur dasni dihadin bagi nak simti ya ka isi keduk nak simti isi ni Melayu keduk gubernur nak kata dapat dihadin mentara sni dokumen bagi keduk gubernur pun kata Khuborong itu tinggal ni keduk pun isi buat mai nak kabenta pun ya keduk tak boleh gubernur setiap ke kejuan jungi kata si dalam tanam tak kata bat kau pak kabenta ka pangwan ang samut ni ka city begini so gubernur ha kabenta menurut misi kita pak ba tukeng ba matiu kedat iba di dekat di dekat dengan BBP pada revolt kan borok ki yang si borok ki dari poin industri nak remote wage Jadi aja jawab no gubernur. Nah kalian gubernur ulah IT ya ka city begini so komisioner sekretari untuk ini, nak kalian itu lah benar. Ini keserta jelar kan halang kan demi tempur ya ke industri minyak. Kami kata ke jumpa misalkan yang tip, yang ini kerja, jadi ini pendak lah kebentar kerja pendak, pani ya kata kebentar, kepala. Kita jikreman bu gubernur menjur ya keteng tu. Saya gubernur kerja itu kerja songkai, kerja tren gubernur long bersempang ba, yang ngai ba dah ganti hi ke pendak kum kebentar kepala. Pendak Tisha. Kibil eb nang sateng di ong Ya kita cibil. Boleh sibon. La ars ngi kinthi ki Samla KSU ki Shillong kelany mengor hakmat ko office terekam u director Jong Ganigrims Hospital Shillong ban betengi ki jingdawa ban pensange ki advertisement bala penbena menchwa ki kam ki balalat ha kini ke hospital. Kini ke jing beteng ki Samla ke KSU ban Shong kelany mengor kadai ke jing menthi u director ban Yekren bat ki Samla. Relaxation dalam senam, berkuih issues kita buat bagi mat mengelak so. Inilah dan kendu itu, inilah yang keren berulah, pun sien. Misro bah kat kerja keren, jungi beru kat kerja kosti, jungi beru kat program jubah kat uru. Ibu beri nyawan merak kita kinu ki kendon ki benong ki ben kecil kelah ki benong kecil bentoy ya, yang ini lulum kamtam ini nang Shillong di trai muluk jongga Jylla Meghalaya. Kini ke jigile ke junggu ke pergi ba mau dan ke temu selendat ba kuah ban knyot ini di trai muluk kuah ban du ya ki Samla wat kam macam jungi bikin kam bang dia ko ka Negrims. Inilah khat ni asal pusan mengasih mengarai pilih dah kenika indefinite strike. But menen hi bersindia mengikuti indefinite strike baru arngut hi director baru deputy director ila headback ko office but kat adu mentar ni padi i serniu gira yu director bungwan ko office ulah dari besi terekam tinggi nak kalian ke jungi long kini ke jing bomwan ke jung uru ke jing bom simpia ka su nimtre su ki punya keren nomor ni keren un ai bin ke jubab kasong no setengah baun jubab pun kelai kita gigi urut di Jawa di Jongi itu di 20% ratio dan pelong itu examination centers hang ni apa Jylla ke Jongi bat gigi gimat nomor nga suka pun kenal pi nomor bat ni keren mulu director si kelany poi penban seni setai milian pen kelany ben kan mau macam senam Khubor bakira Khubor di Samla ke Jongi hab ni ele exam balak kam hab ni ele sejorat sekolah kata se Delhi se Dibrugarh kelak tajur bah kampun baik Samla jungi berpun kelawan kejuaraan ni yang bah kemlu apakah Negrims kada nak Jylla jungi ni exam yang habis sekolah kata seduk sedeli dekat kata bah kam tam di beduk besuk badan kam beliau kata kamai keji bobiang apabila keren ni director bawa ulang yang ni bah Artli ki kenhun Tremont Ngobha ke Seng Hill Farmers Union Seng Keme bat ke World View Impact India ha ke Artrik Jymmang kila ITU Shabi jong ke building Thamai ke badan Artli ki kamra kelas Sha ke principal jong ke School Sunrise Adventist Secondary School Lomparin Kendauso Ribhoi District. Ya kini ke building berthamai ke badan ar kamra kelas ha kini ke school letei de ke jingno sinyang kini ki artli ki seng Tremont Ngobha ha ke jinglot ke balakot kendai point prapway lak tingka. Ya kini ki kamra lepli pat badu MP ke Lok Sabha Dr. Ricky AJ Singkon ke Mukongsan ha ke jingedon rengkat UMDC ke Mawati ubak kenjo rangtong UMDC ke Umroi ba Isnei Hinge Presiden ke Hill Farmers Union ba Kembanda Shangpliang General Secretary ba Alfenbert Carcentiu, ke
Kakong Ibadap Hun Shisha Bala, Managing Director ke Worldview Impact, kinong hikai ki kena school, but kinong shong shnong kathan kendau so. Kumba kata gawin ke mana kepala akan bor jong kan air kan kriap no angcong ini ya kejing don kam jong ke pulih putih pat ngem lak pandan ya ta ke pulih putih kalong gawin nak ikhtiar ke don kam yang mana away ke beri lagi bersyong asong nih nong kendong kalong sisa ke ikhtiar ke bor ke begina ya ke don kam aman lagi klemat jong kejing ke jong ini don hak bakum kadegaya ke bor kawa kelam kajing nang jingsta kalong tu bae than pat bun sin ha kajing duna jong kajing nang jingsta laju nyon ben laju ban ben ye ke bun bat ye ke bakum tutangi syam kham tam hagi khapur jong ga ke Jylla ke jong hai jing ya nempi jonga ibadang kindiat nai ne kindiat senam bangayo ban lek ban rung siki Khubor ke jongi, natap daga mensim ke bersukia. Agak mengai sisa baik kita kita bersyong ke Khubor, kita bakin balong sisa kum ki dengkper ada di sisa, jaga digari ke bakin ke jongi, ke bersusi kalong, bagi day patru kita kita bersyak ben, kita bersyak nyon ben, kita berpun kita bentah. Bat meso ke Khubor penpau kajing semua kebakram ya Hill Farmers Union ke Worldview Impact bat barok kibenon bentah ban shim ya kene ke Senjang hakabede bat ban kentiu ya ke pulih putri syaki than Khubor khube shibun sesisen Hill Farmers Union ya kene ke jingkit ke bakhya go pi don ban nangit skam ba lengba kini ke arti ki kamra school rangkat bat kini ke bladong lepa nangit Ba daman bait lamari MLA ke Umroy ha ka arterik Jymmang ulepli pa ba ke building ying school betmai jong ke Mauteneng secondary school bat hakini ke juk ke sngi ula IT ru ya ke kali kit nong pang lini ke ambulance sha ke dor bar shnong Mauteneng yakini ki kampen roy shnong Mauteneng le Beijing lut lingba ke Chief Minister Special Development Fund CMSPF Nalor UMLA la sakilang hakini kesngi da uba Forster Soyong rangba shnong ke Mauteneng kitbok harluki sketri shnong upastor RS Lamare bat shibun kiri rangba nakini ke shnong habakren hakini kesngi uba daman bat Lamare uloong nang ni syakmat undang terishitom syushu na kebentaban wanra ya ke jingkela bat karoy kapa hakishnong beper ki bahap ha Umroy constituency Inang lagi kampung roy penpar bawa nak pokok senang ketau kejong piki pada pokok di school. Ambulans kedai bayi dah bentar senang ketau, pada bentar kedai pada school building kedai kejing baju miat dah bentar ke school pada kena school. Bad kedai hero pada toilet deh, kedai ro ke toilet balayo pada department jong division. Hoi saji sen ngamla kena penpau, ya kejing ay kublai, ya kini ke NPIF lagi ni Shillong mo tenang lemar kadai kajing tresitom kajong ki kajing ojung nam ngirayo panwan ra ye kini gas teli kajing ba kajing me benta ka Shillong ka thau pada benta ka school badi ro ngamla khem rai khublero ye kini ka sarkar MDA 2 kajong i ye kajing don rangkat kajong kai kajing lek od lek nam kajong a kum MLA jong kini ka thai kadong sane kajing ojung nam kajong a Sega sarkar kajongi ke MDA tu kira laru ban penyo yangi yegi degi skim para pokok senong ke tau pada pokok di school atau Mauteneng
Karpang ngakwa kaso benai kublero Chief Minister berom jongi hila bani o igini ki scheme ro. Jadi lang ba lagi tenat ki scheme ki belabo kapagi kot ka CMSF ka Chief Minister Special Development Fund ilayo ban ro igini ki jingba jingbe ni ki beram par hapo jongi ki snong ka tha hapo snong mo tre. Tingin government scheme so haki por scheme ban sawan ina yo so ban penbit ban penbha penmiat ya kan dia senang kata wajong pi Broadway bat kamtam ya kan dia school mana aku mai ingat khmat wajong ke jonga nang pun ba ki jingdon kam le ni ki jingduna hapo wajong ke dia school tangai kum nong mi khmat kum memle ujong pi kum ki aus ki por nong pe nong i uprong pa ya kan dia conspiracy umroh i Broadway ngan selut ngan persangkat be mi put i bor ngan selut ka be mi put i bor jonga ban perto ban pembiang ya ke jingduna le jingdon kam jongani ke school kum shibenta ban kentiu bat penpau perthai ya ke jingmi usok shan ha kini ke Jylla ha ke arterik u Jymmang ke Meghalaya H Limited ha ke jingis nok tilang ke tanat jengok kai perthai bat ke tanat kerep keriang jong ke Jylla kala pelong ya ke Strawberry Festival arhajar arpusan ba ars ngi linter halai teli ke district kentup ya ke Ribhoy East Khasi Hills bat West Garo Hills ha kata masa balas dang menta kesngi Ribhoy district lepelong ha kesnong Solia ha ke ba deputy commissioner ke Ribhoy ulawan ban play kini kata masa kum ukong san ha ke jingidon langru upranjal data district horticulture officer jong ke Ribhoy uba ulingkhoi rang ba snong ke Solia lembat kiwe ki he officer ye kini kata masa Strawberry in pelong ru ha kesnong Sintung East Khasi Hills but ha kesnong Dare Chigre jong ke West Garo Hills and the foremost credit to that, if it goes to anyone, it is Baos. So I congratulate Baos, I congratulate government of Meghalaya also, but primarily Baos, that how perseverance and the effort of one person can actually change the landscape of entire district. There could not be any better example than this. So again, good afternoon to everyone. It's my honor and privilege to be present amongst you all and to be able to inaugurate the beautiful strawberry festival in this Solia village. This is my first visit to Solia village as well. Strawberry production, as has already been detailed by our DHO, is one of the most profitable venture that any farmer can adopt. The conditions are also suitable. As I was discussing with Baos, planting materials are of urgent requirement over here. I, as Deputy Commissioner of the district, along with our horticulture officer, will try and see how the needs of the farmer can be met in a better manner. I apologize for the delay, but then there was some urgent matter that had to be taken care of. There was a VC which was planned urgently by Honorable CM Sir, so that's why I got delayed in coming here. But I can see the beautiful stalls that have come up. I congratulate the organizers. I wish the organizers the very best for organizing this festival. And I hope that strawberry cultivation is something that, Solia village continues to inspire all the villages around, and from district administration and from horticulture office and from government of Meghalaya, whatever role we can play in realizing their aspirations, we would be very happy to do that. Thank you. With these words, I'd like to rest my speech. Thank you for having me here. Khubor. Uba polling do Ministry ka Arts and Culture ha ka arterik ulapin bana ba ka museum bekinsai bat balapin janai in play pat ba ho banai Jylla banwan. Ulay thu ha kini ka museum lepin bit penbiang bahaya barok ki jingdon kam jeng kinong wan jengok kai bat ka don ru ka library ha ka ba ki pat ba ki la ban puli ki kot babonjan. Ulo ongru ke sorkar kan setay no shen artli ki cinema hall bathamai ban pensluri kinong penmi film ha kini ke Jylla. Ulay thuru ba ke sorkar kan sasandur bat penbenapat ba ya ka almanak tamasa baro shisnem knang bikinong wan jungok kai perthai kintip iki tamasa ban long haman ubenai ha kini ke Jylla. Ulo ongru ke sorkar kan pensluri ki Samla puli bat iki pat ba ban puli kot
ha ka ba ka sarkar kan pinbyang de ki kali ket kot lani ki mobile library ki banlet shikishnong he bat kishnong rit jong district ka Jylla. Ban pinsting ye ka jing khap ngia ulai thu be ki jing pin kre ban kinria ye ki nong de dukan madan shiki jaka ba ka sarkar ka lamang kerpang na ka benta jongki. Usembut Menteri Rangba ubapet ya ke Urban Affairs un sepen bena hadin ya ke jingpen bet ban kenria ya kinong de dukan madan uloong. Kasorkar kan setei ki cinema hall hajawai batura ban plilat ikinong penmi plim ha ke ketin khasi garo bat penar ban kiu shaprang. Uloong ru kumbalong menta iki plim khasi garo bat penar lepen i perthai lingba ke over the top OTT beki briu ne keleng kiri ke perthai ki pet yeki. This museum would help for visitors and people of Meghalaya to unravel the mystique, the beauty, the history, the culture, the various trades, life of people in the villages, all are being displayed at this museum, which will be functional by June this year. In order to cater to the needs of the public, especially to cater to the local film industry, we are entering into an agreement whereby 2 more cinema halls in the state capital. We will commence work soon. One, of course, is already ready, which is called the Black Box, located at Larity Complex, New Shillong, and the other will be at the library auditorium. Once this project begins, the library auditorium will be shifted to the current site located at Relbong, which when the state assembly is shifted hopefully by September or October this year, we should be able to shift the auditorium to Brookside, which is under the custody of the Department of Arts and Culture. Bat dakini ki Khubor ngila poi syakabakut tak haduk pengindah syambiang kublai shibot.